Kristu inkosi uyabusa. Ngibingelele bazalwane namhla ekuseni egameni likaJesu. Amen. Bazalwane ngemvumo yenu ngicela ukuthi encwadzini yesifundweni sethu sekuqala lesitholakala lapha encwadzini yeWisdom lesibhalwe nguHippocrite. Ngicela bazalwane ngoba kakhulu sigcike endzabeni yenhlakanipho nesendzabeni yethando. Silapho khona sitfola abantwana sitfola kukhulunywa ngekusigodi bekangipheme welifu emini ebusuku abe starlight loku bekaNkulunkulu velele bekabahola abantwana bakaIsrayeli ngensika yelifu emini ebusuku abe insika emlilo abakhanyisela abe kukhanya uNkulunkulu ngemvumo yenu bazalwane insinza kakhulu incwadi yeWisdom le balengiPhokrifa ngoba ikhuluma ngayo indzaba ye-vicious and the righteous man. Lokuma sisaphila nje siyasibhekana nema-afflictions lamaningi lahlukahlukene. Konje lokhulu ukuthi njengale righteous man si-reacta kanjani unto our afflictions. Bazalwane ngicela sigijima usiye esifundweni sethu sesibili esithathelwe encwadzini Apostle Paul ebaseRoma 12 verses 1 kuya 21. Linesihloko lesilandzisa kafishane lithi kukhona uNkulunkulu ngesiphiwo lonaso ngoba sinetiphiwo letahlukahlukene lamtimbeni kaKristu bazalwane. Labanye banetiphiwo tekuhlabela, tiphiwo tekuseva, ngakho-ke bazalwane njengoba uNkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kithi, ngiyanincenga ngithi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilako nalogcwele nalowemukeleka kuNkulunkulu. Leyo-ke ngiyona nkonzo yenu sibili. Ningalingisi lelive kodwa nigucule ngokwentiwa kabusha kwengcondvo yenu khona nitekwati kuhlolisisa loko lokuyintsandvo yaNkulunkulu, nikwati lokuhle nalokwemukelekako nalokuphelele. Ngenxa yesipha semusha uNkulunkulu kimi ngithi kini nonke ningacabangi ukuthi nibakhulu kunaloku leningiko. Bazalwane ngiyabonga kakhulu bazalwane ukuthi la uApostle Paul utsinza timbo letahlukahlukene letiningi onje lengifuna ngazo kwangathi nje ngingabuka yona kakhulu lengitsinze kakhulu le umshumayeli wethu uNkosikade emalangeni make dlami nawo lo la solakhuluma ngayo kulamalanga yenanga yethando. Iyangitsinza bazalwane ngithi itolo ngisafundza nje solo uthavo nje nalapha ngencwadi ye1 Corinthians solo kukhulunywa ngethambo ngoba kakhulu bazalwane. Yes, ngiyabona uApostle Paul ukhuluma ukuthi sidawuseva kanjani ezini sibe ngema-living testimony, sibe ngema-living sacrifices. Lokho kubuze ukuthi sikhona ukubona ukuthi sidaba ngama-living sacrifices khona kuhamba ngakwaleli livi kubita ukuthi ibe khona yona le wisdom lesikhuluma ngayo lekungiyona kulamalanga uNkulunkulu lasikhanyisela ngayo evini lakhe. Ngeke sakhona kukwena nje konje kutaba kule wisdom. Bazalwane chapter verses number 9 luthambo kufanele lubede kutendisa tonzani lokubi nibambisise lokuhle tsanzanani ngelithambo lwebuzalwane nijakiselane ngekuhloniphana khuthalani ningaphelelwa ngemandla. Bazalwane ngekwehlukahlukane enkundleni yokuxhumana nathi bazalwane sihlangene nje ekseni njengemtimba waKristu ukuthandzana cishe kuyangishaya kakhulu ukuthi sibidelwe ukuthenini sithandzanane sikutonze nalokubi sibambisise lokuhle
ukhethiwe ngenhlakanipho yakhetha ke ngenhlakanipho kunalokuhle nalokubi ngenhlakanipho uNkulunkulu lasimeka le ama foundations wawaleya through his wisdom sitawukhona ke lokuthi sikhethe lokuhle nalokubi ngikuthandzana lesibiki njengoba sisembethe Kristu njengoba singabantwana baNkulunkulu sitawube sesihamba ngokwemthetho wakhe through wisdom ngeke satendela konje inhlakanipho yaNkulunkulu ngiyo letabe seseyasinanga siyasigayida ukuthi sitawuhamba kuphi bazalwane ngicela kubamfisha bazalwane ngoba mangathi ngena kakhulu enzabe ethanzana ngoba ngiyabonga bazalwane sibheleti sinamake usifundisa kakhulu nyalo nje sikiyo nje enzabe ethanzana bazalwane ngete nganza kakhulu ngiyoshiya inkosi ngibusise bathandana Amen. And now we are doing the concluding prayers. Mabonga sovele sovale siphelane ke ngalesi sikhathi.